buri nshuti yacu yakadasohoka kuva umunsi ukanda subscribe kuri KW'ITSINDA official. Uyu ni Beato Niyomugabo. Nyemerera nkubwire ku itsinda rifatwa nk'itsinda rikomeye mu matsinda agiye gukina igikombe cy'isi cya FIFA uno mwaka wa 2026. Ni itsinda C, rifatwa nk'irikomeye kubera ko ririmo Brazil, ririmo Morocco cyangwa se Maroc, ririmo Haiti ndetse na Scotland. Iri tsinda rifatwa nk'irigoye cyane kubera ko Brazil, nkubwire, ikipe y'igihugu ya Brazil izwi nka Samba Boys, ibitse ibikombe byayo 5 mu kabati by'igikombe cy'isi. Morocco yabaye iya 4 mu gikombe cy'isi cya 2022. Scotland nakubwiye yagarutse mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka myinshi, ariko nayo ntabwo yiyoroheje. Haiti yongeye kubona itike nyuma y'umwaka wa 1974. Mubwiye ku mateka ya Haiti mu gikombe cy'isi ni make, ariko afite icy'ingenzi cyane mu mateka ya ruhago muri iki gihugu. Ubwitabire bwa mbere babugize mu 1974 nk'uko nabikubwiye. Haiti yitabiriye igikombe cy'isi bwa mbere muri uwo mwaka, cyabereye mu Budage, West German. Icyo gihe ni inshuro ya mbere kandi ya nyuma yaherukaga kugeza ubu ngubu yongeye kubona itike muri 2026. Haiti yakinnye imikino 3 icyo gihe mu 1974, 3 yo mu matsinda yose yarayitsinzwe, yinjijwe ibitego byinshi, ariko itsinda igitego kimwe mu mateka. Icyo gitego cy'amateka nicyo cyonyine muri World Cup cyangwa se mu gikombe cy'isi Haiti ifite bagitsindiwe na Emmanuel Sanon. Emmanuel Sanon niwe mukinnyi ukomeye cyane mu mateka ya Haiti kubera icyo gitego yabatsindiye mu gikombe cy'isi. Icyo gitego cya Sanon yagitsinze Ubutaliyani, cyari cyaraciye agahigo kuko cyahagaritse umunyezamu uzwi cyane Dino Zoff, umukino uzwi cyane mu mateka wari wahuje icyo gihe Haiti na Italy. Yari imaze igihe kirekire itagaruka kuva mu 1974. Haiti yari imaze imyaka irenga 50 itaragaragara mu gikombe cy'isi. Nibyo byatumye benshi bayibona nk'igihugu cyari cyarabuze andi mahirwe mu mupira w'amaguru. Kugaruka rero muri 2026 Haiti yongeye kubona tike y'igikombe cy'isi, ikaba ari ubwa kabiri mu mateka yayo. Ibingibi byafatwa nk'intsinzi ikomeye cyane ku mupira wa Haiti. Nta mukino n'umwe yigeze itsinda, ikaba ifite icyo gitego kimwe cya Emmanuel Sanon mu bijyanye n'igikombe cy'isi. Rero Haiti ikaba igiye kugaruka nyuma y'imyaka 52. Haiti yamaze gutangaza abakinnyi 26 bazayihagararira mu gikombe cy'isi cy'uno mwaka. Abo bakinnyi ab'ingenzi barimo bo bita Johnny Placide, niwe kapiteni, Alexandre Pierre, hari Garrison Innocent. Muri ba myugariro yahamagaye Ricardo Ade, Karen Arcas, Jean-Kevin Duvernay, Martin Experience, Virgen Poguin, hari kandi bita Hans de la Croix. Haiti mu bakinnyi bakina hagati izifashisha Daniel Jean-Jacques, yifashishije Leverton Pierre, Jean Lisner Bergarde, hari uwo bita kandi Karire Fred Sante, hari Christopher Atel, hari kandi Garverne Metusala. Mu basatira Haiti zifashisha Duke Nazon, niwe kapiteni w'ibitego, niwe ngo umuyobozi w'ibitego mu gihugu cy'iwabo. Frantizidi Piero, hari Derrick Etienne Jr., haze Fabrice Jean Picourt, hari Wilson Isidore, Yasiner Fortune, Ruben Providence. Abazwi cyane n'uyu Dickens Nelson, rutayizamu w'ibitego byinshi mu mateka ya Haiti, na Jean Lisner Bergarde, umukinnyi ukina mu Bwongereza. Carson Arcas ni myugariro ukomeye. Johnny Placide n'umunyezamu, akaba n'umuyobozi w'ikipe. Igihugu cya Scotland icyo nakikubwiraho mu gikombe cy'isi, Scotland ifite amateka maremare ariko arimo imbogamizi nyinshi zo kutagera kure muri iri rushanwa. Scotland yitabiriye igikombe cy'isi inshuro 9 mu mwaka wa 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998. Ubarireho n'ino nshuro bagarutse 2026. Ntago ari igihugu kiyoroheje, ntago ari ahantu hashya. Hano hantu cyari hageze n'ahantu gisanzwe gikandagira muri mondial. Buri gihe yagiye isezererwa mu matsinda cyangwa se group stages, nta na rimwe yigeze igera muri 1/8 cyangwa ngo irengaho ngaho. Ibihe by'ingenzi mu mateka yaba yaragize, 1954 bwari ubwa mbere byonyine byari ibyishimo, ariko Scotland yatangiye nabi cyane, itsindwa imikino yayo yose kandi ntitsinde n'igitego na kimwe. 1974 ni imwe mu mikino myiza ngo yaba yaragize. Scotland niyo kipe yonyine yashoje itsinda idatsinzwe, irimo kunganya icyo gihe na Brazil, ariko isezererwa kubera goal difference.
umubare w'ikinyuranyo cy'ibitego. Mu mwaka w'1978 n'1982 yagaragaje abakinnyi bakomeye nk'uwo bita Kenny Dalglish n'uwo bita Joe Jordan, ariko ntibyayifashije kurenga amatsinda. 1998 yasezerewe ifite amanota make, ikomeza CAS kutarenza amatsinda. Ninkubwira CAS wumve ko ari nka ari umuvumo yanyatsi buri gihe yo kugarukira mu matsinda. 2026 rero igarutse nyuma y'imyaka 28. Niyo World Cup yayo ya mbere kuva 98 yaba yongeye gukandagiramo, ikaba ari amahirwe mashya yo kugira ibyo yahindura mu mateka yayo. Nta gihe na kimwe yigeze igera muri knockout stage. Scotland yigeze kuba unbeaten team ariko irasezererwa icyo gihe hari mu 1974. Ifite abafana bakomeye cyane n'amateka akomeye muri football ya Europe cyangwa i Burayi. Scotland izakoresha abakinnyi 26 mu gikombe cy'isi, bakaba baratoranyijwe n'umutoza wabo Steve Clark. Rero bamwe mu nakubwira, Clark yahamagaye abazamu barimo Craig Gordon, ahamagara Angus Gunn, ahamagara RYA Kelly, muri ba myugariro Andy Robertson ari nawe kapiteni, Kieran Tierney, Aaron Hickey, Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Scott McKenna, John Sautal, Anthony Ralston, Dom Hyan. Mu bakina hagati yahamagaye Scott McTominay, ahamagara John McGinn, ahamagara Billy Gilmore, Lewis Ferguson, Kenny McLean, Ryan Christie, Ben Gannon Doc, Frenda Curtis. Mu busatirizi aziyambaza Che Adams, Lyndon Dykes, Lawrence Shankland, yifashisha George Hirk kandi n'intwaro yitwa Ross Stewart. Scotland izaba ishingiye cyane kuri Andy Robertson ndetse n'uwo Tierney nakubwiye mu bwugarizi, Mike Tominay, Andy Robertson na Tierney mu bwugarizi, Mike Tominay ndetse na McGinn hagati mu kibuga, Adams, Dyke ndetse na Shankland mu busatirizi bwayo. Ku ikipe ya Maroc, igihugu cyo muri Afurika, ni igihugu gifite amateka akomeye cyane mu gikombe cy'isi cya FIFA, kandi ni kimwe mu makipe yo muri Afurika kimaze kwigaragaza ku rwego rwo hejuru kurusha andi menshi. Amateka ya Morocco mu gikombe cy'isi, Maroc yitabiriye igikombe cy'isi inshuro 7, ni ukuvuga 1970, 1986, 1994, 1998, umwaka wa 2018, umwaka wa 2022, ubarireho n'ino nshuro ya 2026 nabwo babonye itike yo kwerekeza muri Amerika. Ni igihugu cya mbere cya Afurika cyageze mu mukino wa 1/8 kirangiza round of 16 hari mu mwaka wa 1986. Yabaye ikipe ya mbere y'Abarabu na Afurika yageze muri 1/4 kirangiza muri 2022 muri Qatar. 2022 Morocco yakoze amateka igera muri 1/2 cya final semi-finals, ikaba ari cyo gihugu cya mbere cya Afurika cyagezeyo. Bimwe mu bihe by'ingenzi by'akataraboneka ni uko mu mwaka wa 1986 bw'igikombe cyaberaga Mexico, Morocco yabaye igihugu cya mbere cya Afurika cyatsinze itsinda group stages kandi kikagera kuri 1/8. Mu 1998 mu Bufaransa yagaragaje imbaraga ariko isezererwa mu matsinda nubwo yatsinze Scotland ibitego 3 byose ku busa. Muri 2018 ubwo byaberaga mu Burusiya nubwo itigeze itsinda umukino, yakinnye neza cyane kandi yatsinze igitego kimwe gusa mu mikino 3. Muri Qatar 2022 yatsinze Ububiligi, itsinda Espagne, itsinda Portugal irakubita. Yageze muri 1/2 cya final, yasoje ku mwanya wa 4 ku isi. Iyo ni Maroc cyangwa se Morocco, izwiho kuba ikipe ya mbere ya Afurika yageze muri semi-finals. Icyubahiro mu bwugarizi bukomeye cyane muri 2022, imyanya myiza cyane 1986 ndetse na 2022, ikaba imwe mu makipe akomeye cyane muri Afurika mu mateka y'igikombe cy'isi. Maroc rero nayo ntiyahwemye guhamagara abakinnyi bazakina igikombe cy'isi cy'uno mwaka wa 2026. Ni ikipe ivanze cyane y'abakina muri shampiyona zikomeye z'i Burayi n'Abarabu kandi n'abafite uburambe bwinshi kuva muri 2022. Mu bazamu abahamagawe harimo Yassine Bounou, hari Munir Mohamed, Ahmed Reda Tagnauti. Muri ba myugariro harimo Kizigenza Ashraf Hakimi, harimo Nusail Mazalaoui, hari Naef Argued, Chadi Riyad, Issa Diop,
Anas Sara Edni, hari Zekaria El Wahidi, hari Redouane Harhai, Youssef Bermari. Mu bakina hagati nakubwira bita Sofiane Amrabat, Ezebedine Omwayi, hari Bilal El Kanaus, Ismail Saibari, hari Neil El Anawi, Ayubi Bouadi na Samir El Mualabet. Mu basatirizamu bahamagaye Ibrahim Diaz, Ayubu El Kabi, Sufiane Rahimi, hari kandi Ebde Ezarawi, Chef Dini Tahibi, Yassine Gesime, Ayubi Amaimuni. Mu bakinnyi b'ingenzi cyane Maroc izaba ishingiyeho harimo Ashraf Hakimi, kapiteni w'ubwugarizi ukina ku ruhande rw'iburyo kandi akaba anamenyereye shampiyona z'i Burayi muri za Paris Saint-Germain n'ahandi. Hari kandi umukinnyi bita Brahim Diaz, uyu nguyu ni umutima w'ubusatirizi akaba n'umuntu ukunze kurema ibitego cyangwa se kurema uburyo buvamo ibitego. Sofiane Amrabat, uyu ni umukinnyi wo hagati ukomeye mu kurinda ndetse no gutangiza umukino. Yassine Bunu ni umunyezamu w'inararibonye, umwe mu beza muri Afurika. Maroc izaba ifite ubwugarizi bukomeye cyane, ni ukuvuga Hakimi, Ashraf, Aguerd ndetse na Mazraoui. Hagati mu kibuga h'itsinda kandi rifite uburambe ni ukuvuga Amrabat na Unahi ndetse n'abasatirizi bafite impano Brahim Diaz, Abde na El Kabi. Ibi ngibi bituma Maroc ifatwa nk'ikipe ishobora no kongera gutungurana igatungura isi nk'uko yabikoze 2022 ndetse ikaba yakomeza ikagera kure kurusha kimwe cya kabiri cya final. Ikipe y'igihugu ya Brazil Samba Boy Selecao niyo ifite amateka akomeye kurusha izindi ku isi yose mu gikombe cy'isi. Dore ibigwi bya Brazil niyo kipe yonyine yitabiriye igikombe cy'isi cyose cyabaye kuva igikombe cy'isi cyatangira kuva 1930 kugeza no mwaka wa 2026. Nta gikombe cy'isi bari baburamo. Ifite ibikombe by'isi byayo mu kabati bigera kuri 5, ni ukuvuga icyo mu 1958, icyo mu 1962, icyo mu 1970, icyo mu 1994 n'igikombe cyo muri 2002. Ni igihugu gifite ibikombe byinshi by'isi kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi. Rero uko yagiye yitwara mu mateka, yabaye iya kabiri mu mwaka wa 1950 n'1998, yabaye iya gatatu mu gikombe cyo mu mwaka wa 1938 n'icyo mu mwaka wa 1978. Yageze muri kimwe cya kabiri cyangwa kurenga inshuro nyinshi kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Bimwe mu bihe by'akataraboneka ni uko mu mwaka wa 1958 yari intangiriro y'ubwami, Pele agaragara bwa mbere, Brazil yegukana igikombe cy'isi bwa mbere. Mu mwaka wa 1970 Pele, Jairzinho n'uwo bita Rivelino bitwaye neza cyane ngo bagize ikipe y'ibihe byose. Brazil itsinda Ubutaliyani ibitego 4-1 ku mukino wa nyuma. Hari intsinzi bagize kuri penalty mu mwaka wa 1994. Brazil yatsinze Ubutaliyani kuri penalty, Romario ndetse na Beato nibo bari bayoboye. Ronaldo yigaragaza mu mwaka wa 2002. Ndi kukubwira bimwe mu bihe bidasanzwe Brazil yagiye igira. Brazil icyo gihe yatsinze Ubudage ibitego 2-0. Ronaldo yatsinze ibitego byinshi. Ibihe bikomeye mu bibazo bagiye banyuramo cyangwa se challenge. Mu mwaka wa 1950 yatsinzwe na Irigwe ku mukino uzwi nka Maracanazo, ihungabana rikomeye mu mateka yayo yagize. Yatsinzwe n'Ubudage ibitego 7-1 mu mwaka wa 2014 ku butaka bwayo. Noneho iki ni igihombo gikomeye cyane ngo batajya bibagirwa. Mu mwaka wa 2022 yasezererewe muri kimwe cya kane kirangiza. Icyo Brazil izwiho ni ijambo jogo bonito, umupira mwiza ushingiye ku buhanga. Abakinnyi bakomeye bagiye banyura mu mateka y'isi: Pele, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Neymar Junior Santos. Izwiho kandi imyitwarire yo gutanga umupira mwiza n'ubuhanga bwiza, jogo bonito. Brazil ni ikipe ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi kuko ibitse ibikombe byayo 5 mu kabati. Yitabiriye buri gikombe cy'isi cyose cyabayeho. Izwiho umupira mwiza cyane, jogo bonito nakubwiye. Brazil rero nayo yamaze guhamagara abakinnyi 26 bazayihagararira mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka, ikaba iyobowe n'umutoza Carlo Ancelotti. Ikipe yabo akaba ari imwe mu makipe akomeye muri iri rushanwa. Bamwe mu bakinnyi abazamu bahamagawe barimo Alisson ukinira Liverpool, barimo Ederson ukinira Fenerbahce, kandi harimo na Beato ufatira Al Nassr. Muri ba myugariro hahamagaye Marquinhos, kapitene, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, harimo Danilo, Alexis Sandro na Wizo. Mu bakina hagati hahamagawe Casemiro, gahamagarwa kandi Bruno Guimaraes, hahamagara Lucas Paqueta na Fabinho.
Mu basatira hahamagawe Vinicius Junior, uyu nguyu akinira club ya Real Madrid yo muri Espagne, akina shampiyona ya La Liga birumvikana. Uyu ni umwe mu bakinnyi bakomeye muri Real Madrid kandi akina ku mpande, ni left winger. Neymar Junior Santos, uyu nguyu akinira ikipe ya Santos FC yo muri Brazil nyuma yo gusubira muri iyi kipe yamureze akiri muto. Hari kandi Rafinha, amazina ye nyakuri ni Rafael Diaz Beloli, akinira ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne. Hahamagawe kandi Rodrigo wa Real Madrid, hahamagarwa Gabriel Martinelli, uyu nguyu akinira Arsenal yo mu Bwongereza. Matheus Cunha akinira ikipe ya Manchester United yo mu Bwongereza. Hari kandi Endrick, uyu ni umwana ukiri muto kandi ngo witezwe cyane. Mu bakinnyi b'ingenzi urumva Samba Boys igiye kubigenderaho ni Vinicius Junior uyobora ubusatirizi bwa Brazil, Neymar umunyabuhanga w'inararibonye, Casemiro urinda hagati mu kibuga, Marquinhos uyu ni umuyobozi w'ubwugarizi, Endrick iyi ni impano nshya kandi ngo yitezweho byinshi. Brazil izaba ishingiye ku busatirizi bukomeye bwa Vinicius, Rodrigo na Neymar, ubwugarizi bukomeye bwa Marquinhos na Militao, uburambe cyangwa se uburambe bw'abo bakina hagati aribo Casemiro, Bruno Guimaraes. Abenshi bayifata nk'imwe mu makipe ashobora no kwegukana iki gikombe cy'isi cya 2026. Ngayo nguko iryo ni itsinda C rifatwa nk'itsinda rikomeye, nk'itsinda rigoranye ry'ishiraniro muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Nje ndi Beato Niyomugabo, iyi ni KW'ITSINDA official. Gumana natwe ntituzagutenguha. Urakoze.